Meghalaya Post.news. Ka Office Usop Divisional Officer Patharkhama Civil Subdivision da Kejingkreshan ka Office Deputy Commissioner Ribhoi District Bat Balabe Pisa na ka Chief Minister's Special Grant kan penlong ya kata masa ka ba arsingi linter ka belatip kemka Jowe Festival Arajar Arpsau Balekmen ya kejingkiu syafrang lingba kejingya senok tilang kipat ba ka Bansalong ha Western Ribhoi Sports Association Umsau Patharkhama Playground haka khalai tarik berkhasan tarik benai Agust Arhajar Arpusau Uba Sustenance Sotun MLA ke Jirang Unlong Kongsan hakani kesengi ka Jowe Festival kan kentup ya kejinglek kai berper kum kejingya kop inter school drama halor gapang no to drugs but kejingya kop shot traditional but modern haga khalai tarik wagas katba haga khatsan tarik wagas haga por khat reach tengmen step kandan kejing penyelek kai football hapdeng karang rejit football club persha ya ke Western Ribhoi Sports Association shushu hakini kesengi on pensong shitru dakinang rwai bapau kumki colors samasal kintiulin maupnyang nangta ka jingakop thei phabreu miss but Mr Western Ribhoi ka DJ's night but shibon kiwei pat kijing pendernya kumta lakhot lawe repi baro banwan saki hakini kesengi Meghalaya Post.news.